yabona hayi nawo vele idele lapho hayi futhi akukho la ayikade ingathinti khona yes ngoba nomuntu osifazane nakuthiwa nabazali bami bangixoshile ekhaya ukuthi sengiqoma sengithanda umuntu engimthandayo bafuna ungikhethela lapha yana ngoba kungemali eningi hayi bafethu kwakhulunywa lapha yana kodwa nje bengayithathi ngaleyo ndlela wona bezwa ngabantu ngoba uyazi ukuthi mfowethu nawe nakuthiwa insizwa yabo wenza kahle nawo kunywa kumangala hawo kodwa bengingasatsheli mhlambe lapha sengenzeka ngakho uyabona yikho leya kansela vele sometimes yeah ngoba usho wayezehlisile kakhulu hayi and uyazi ukuthi lento lena isiphiwo wayezehlisa kanganga kube mhlambe wayeze ebe umuntu okungabanga mhlambe akayinakile noyinaka uyabona na uzoyithatha wena ngaleyo ndlela ukuthi kanti yena ubona nje kudlalwa nje yabona hayi ngoba inganakile apha nangapha thola ukuthi uyazazi adibana othukela ngikhuphuka ngelilanga nathwale nje esiphethe kanje nje isigini singenawo ushilo phuzana intaba yeah esiphethe nje kanje ezogibela ezigoli engenayo lento ukuthi hayi ngumculi enelokhu zakhe nje bopha amasingi la uthula la ngemuva enesihluthi sakhe nje sikanyiwe engenayo lento ukuthi ndoda madawu wensela lapho bamjabulela kanjani uyabingelela nje ngaleyo ndlela yabona usoze uthi na mhlawumbe usumka hayi ndoda ile ngoma yakho lena wayidlala kodwa ngempela wacamela hayi sometimes ilokho ngebhesi sometimes ngebhesi sometimes ndoda umuntu yamangala lo muntu oculahla ngako kunebhesi ngako uthoza mbambe ngicela ubuye lavi ngoba mina sengisele ngedwa ngithinte kakhulu asikuthiwa sengisele ngedwa kuthiwa lungisa amaphutha akho sithandwa khona ngizobuya hayi performa yonke indawo lapho wakutheater yonke futhi kakhulukazi nje lapho lapho ezinye indawo kwakuperforma kodwa ubona ukuthi sasa lile akuthiwa nje kuzoyiwa Jabulani phela kwakuphuma ngisho ama-taxi mashayini toti kulandelana naqala uyibona lapho ukuthi kuthiwa nje khamba nje abantu abahamba namashayini yes beyodlala Jabulani kiwe nje Jabulani isabulalana ngo live la sibulalana nje ngo live nje ushaya nje ungazi ukuthi hayi udlala CD phethe ipiyoyo zabafana sisajakadula sisathi akuthiwa kuyagcina nje kuthiwa ayigquma kamashayini akuthiwa kuyagcina lapho bese kuyafasa umuva kuthiwa hayi ngiyakutshela la akuhlanganisiwe lapha hayi kwakuhlangana into yayihlanganele nje lento ngoba inkositini wayishaya futhi ubhunongedla isiginci nayishalo ayicula ucije ayiwani kakhulu yabo ngapha bagida kangathi nje khona umuntu nje ngathi khona nje umuntu wathi wena sithi nako and then nizobuya ngesibili akusiyesibili phela sibe ne-meeting hayi nami ngisondele ngoba vele ngangisanda ukulokhula kanjalo hayi kuthiwa ke futhi ngangabi nane idea kuthiwa ke hayi kufanele kuhlanganwe kuzoyiwa kulabelungu kuyobonisana ngoba abelungu bathi kufanele kiwe phesheya hawu phesheya kufanele kuhambe kuhanjwe kuya phesheya uzohanjwa nengane zoma nomsawawa bese kuba amashayina kodwa kahle kahle abantu okufanele abaphambili amashayina abantu okufanele ukuthi badonse lengane zoma nomsawa yeah shothi nayi indlahla ngifika nje phesheya kwathiwa hayi kwathiwa mina kodwa wena ngeke uzokwazi ngoba ibhasa kwabi nalo awu angabi nalo ibhasa ayikho indlela usucanga indlela engenza ngaleso sikhathi ngine-barber shop ngiyagunda ngivele ngenza ukuthi ngihambe ngekhaya namanje ibhasi lami kwangafika isikhathi ukuthi ngenze ibhasi bafike lapha noma-first bathi hayi isikhathi sakho asikashaya ngenza iminyaka ukuthi ingilokhuzela wayikhulisa sengayisiza hayi ngilenzeke lelo bhasi hayi
hayi kube ukuthi ke futhi ke sengilindele na hayi ngizothi indaba yakho ndayi man bayishali bayihlaba le ndaba yamabheshu uba manje ohlaba indaba ucija uthwala nje nabanye bamagidangoma yini bakhalwa ngani manje waphela ukhalo bathi phesheya bathi awunginamathanga manje wazi wakhomba lentela uthwala into wayinalentela naye yabona lo msipha lo wathi bothi nje bona ucingo labathi nkosami kubulawa indlala kuzozwa ethi ucija ezebheke ethi we kungathiwa nje sengiphakamisa umncane omngaka kwaba ngathi kusaqala kwaba ngathi nje hayi kuyadlala mhlawumbe sazosho hayi wathola ukuthi impela hayi kade hayi ngeke tshela labelungu ukuthi ngoba phela ngathi sizodlala ingoma zethu yiba basincenga kufanele ukuthi bebuze ukuthi nifuna ukufakani bese siyafaka hayibo bathi kufuneka izulu lapha bathi laba sofaka amabhlue kodwa sicule sona izulu kathi hayi angayikwazi kuba kanjalo anazi ingane zomafaka amalokuza nabafazi thi hayi lapho phela abana bagcwele labo yababona na bagcwele oshobe nabo bakhulu nabafana labo bakhona hayi umuntu onomzimba omncane lapha thina kuyothe wani yagcina impela nje kalula nje kanjalo ilokhu kuya kuphi nephesheya eFrance ho ithubeni ngaka kiwe eFrance mfowethu basithatha belungu baka chicken likinda basithengele yonke into sihambisa ngekharakhala ngagcina ukuthi gibela lapha nekharakhala nosofa phakathi netafuleni namaglass wakhona afakwa kanje neziphuzo yonke into la donzo kunama kanje nje ahlahle lapha nithe hotel pha yabona basiphathisa amakhosi besiphethisa kwamakhosi mfethu uthula amakharakhala sahlala sacwaza saphakathi lapha ba driver senzele inando i-chicken likin lapha basikhupulela phezulu sakhuphuka phezulu leHebrew ku-claim ngena kwelinye iflat sakhuphukela phezulu sathola ukuthi lapha erufini lapha kwenziwe into engayazi nepike engangalama lekhuze pike esidlala sishawula iflap zisemva kwethu nekhona nelapha bathi ama-drums akusekhona yabo thina sesiza nje isiginci inkositini magidangoma ukucula phela yonke into iphelele zayikhala kwakhuphuka abantu beflat bafike banikwa indawo yabo labahlala hey ngabona ngathi iyaphasa impela lento wona abantu indlela futhi abanihlonipha ngayo ukuthi bangenza noma yini uyabona bangenza nanoma yini ngendlela nje abahlonipha ngani as long as sokufaka amabheshu kanjalo kwayileso sici nje leso sasuka lapha eJupiter Park ngalo lelo ngelinye ilanga futhi ngicabanga ukuthi kwakule street lelo langa lesithiza lapha sasuka kunomdlalo la eJupiter Park kushawa wona live umsawawa ingane zoma elandela bese kuzovala amashayina amahle ayi lapho ngafe ngaqopha khona umlando phela ngisemfana omncane lapho intambo futhi ngase nami ngase ngizizwa ukuthi ayiyadlala ayi kudlala lapho kule ngena nga2 yabo sekuyagidwa nje ingoma siya ngokuyophela sekuyagidwa sekufanele kungene uBhutnongedla nothwali nje uBhutnongedla thatha inkosini ayinike omunye wakuthiwa uAP wabantu zabantu kwandlu kubathuthana hawo wakubathuthana wathi uAP wayigida kunondo zabantu